Pillar i Groove Jet u 8 sati 46 minuta. Ovako, pazi što želiš jer bi ti se moglo i ostvariti. Mi jutro dajemo nekome veselje, zadnjih 2000 kuna. Jedna priča, jedna žena za jednu obitelj i upravo uspostavljamo kontakt. Ne bi voljeli da nam sad ovo propadne, meni čak malo glas trtari, ne znam zašto, jer onako toliko je ovo sad veliko i moćno što će se dogoditi ako uspijemo liniju uspostaviti. Zato sam valjda malo u nekoj tremici i stresu. Jer priča je velika, žena radi veliku stvar za jednu prekrasnu obitelj. Jesi uspio, Filipe? Ok, ajde, prespoji. Imamo jednu učiteljicu na liniji, idemo u osnovnu školu Gornja Vežica. Slobodno digni. Opa, idemo u razred. Da. Nadam se da se učiteljica neće naljutiti. Imate tako lijepo ime i prezime da smo mi odlučili ovako vas najaviti. Filipe, molim te, odi na svoj mikrofon. Ja ću reći učiteljica Mandica Drakula. Mandica Drakula. Pa to je sjajno. Mandica Drakula je s nama. Dobro jutro. Dobro jutro. Ok. Stila ste. Ko nas sve sluša, osim cijele Hrvatske, kod vas? Da, kod nas u razredu, znači cijeli razred, imam 2 roditelja, 3 i imam mamu Anjinu. Dobro. Razred koji? Četvrti ABC? 4. B. 4. B. Da čujem ja. 4. B. Di ste? 4. B, da vas čujem. Ajde nešto. To je to. Gospođo Mandica, vi ste pred penzijom. Jesam. I vi ćete sad, da možete u mirovinu sa stilom napraviti jednu takvu ljudsku veliku stvar da, ne znam, ove gore koji vas gleda će vas onako jako fino pomaziti. Hvala vam lijepo. Što činite? Recite, što ste vi odlučili učiniti, napraviti? Pa ja sam odlučila, pošto imam jednog mog anđela u razredu, ona je došla ove godine u razred. Dobro. I ona bi se željela malo prošetati centrom i dobiti novu oblekicu da malo bude vesela, sretna i zadovoljna. I mi smo se odlučili nju razveseliti sa tako jednom novom robicom, ako postoji mogućnost. A zašto? A zašto baš Anja? Zato što je Anja djevojčica koja je ima veće potrebitija je nego ostala djeca. Trenutno je u takvoj situaciji da bi joj ta robica stvarno dobro došla, a osim toga ima starijeg brata koji ima sad i pir, a onda bi ona pokazala sve to što je dobila za poklon, što je zapravo i došla u novu sredinu i što je puno razloga bi ja još mogla navesti. Pa recite malo, dajte nam opišite priču, zašto što točno događa? Da, recite. Zbog toga, jer ona je zapravo preselila iz Slavonije, došla je u Rijeku. I spletom različitih okolnosti ona i mama i bratu su to morali napraviti, doći u Rijeku. I znate, kad se nađete u nekoj nepoznatoj sredini, ljudi vas ne znaju ništa, one su krenule, možemo reći, nule, jednostavno iz početka, i sad je trebalo naći stan, pa je trebalo, mama se trebala zaposliti, a to nije tako jednostavno, mislim, to su teški trenuci u životu, upoznat nove ljude. Evo, mi smo ih odmah uskočili u susret. Prvo što smo moji roditelji iz razreda su pomogli zaposliti majku, Anju su prihvatili svi njezini prijatelji i prijateljice u razredu, tako da se Anja sad tako osjeća. Mislim, zar može biti neki jači razlog od ovoga? Ne može biti. Ovo je fantastično. Da. Kako ste vi tako dobri? Ne znam. Pa ne znam, to su djecica, pa ljudima treba pomoći, da, znate, to je tako jedno normalno potreba čovjeka da jedan drugome pomažemo. Trebalo bi biti. Da smo se nekako udaljili čovjek od čovjeka, meni se bar tako čini. Pa i meni, zato vas to i pitam, to bi trebalo biti normalno, ali ne rade to svi. Vi ste rekli, ja neću ništa, niste za sebe, nego ste rekli, ajmo staviti njih u prvi plan. Je li mama tu možda, Martina?
Da, mama Martina je tu, pa možete i s njom razgovarati, ona je preko puta mene. Je li Martina s nama? Martina, dobro jutro. Tu sam. Martina, da čujemo malo i vas. A? Pa ja ne znam šta bi rekla. Prvo bi se zahvalila učiteljici, svim roditeljima koji su pomogli nam preseljenju stana, posla, djeci koji su tako lijepo prihvatila Anju. Ne znam, mislim, učiteljica me iznenadila posebno, ostala sam bez teksta. I da ljudi... Rijetko se to dešava, mislim, ne znam šta reći. Da, kad se hoće, može se, i ljudi su pokazali da znaš, nisi otok, jel? Nisi sam na svijetu, trebaš gledati druge ljude, ako možeš, napravi. Vama 2000 kuna koliko bi značilo za vašu familiju? Puno. Puno, jako puno. Dobro, imate posao, to je dobra stvar. Imam. Iako ste danas eskivirali. A ne, idemo u drugu smjenu. Već smo vas dijeli. Uzeli se slova, niste. Dobro, okej. Da. A di je kćerkica, di je Anja? Evo tu je. Je li pričljiva ona? Hoće ona malo s nama? Pa je, ali malo tiha. Ajde da probamo. Evo, može. Ajmo. Može. Bok, mama Martina. Bok. Anja, dobrodošla na Otvoreni radio. Dobro jutro, Anja. Dobro jutro. Kako si? Dobro. Kako ti je u razredu? Kako je ekipa? Prijatelji? Super. Ajde, baš lijepo. Šta ćeš si kupiti, mi reci? Nešto za spatove, jaknu. Neka robica, odlično. Kupi si nešto najljepše na svijetu, zaslužila si. Puno te pozdravljamo i imaš velike puse iz cijelog studija Otvorenog radija, cijela ekipa. Bok! I za kraj, gospođo Mandice, samo da ovo zapakiramo, evo da još vas čujemo. Penzija je tu. Odradili ste genijalnu stvar i... Da, ali sad gotovo, sve gotovo. To ste njoj rekli, da. Se sad svidjelo, ja bi još malo pričala. A šta bi još rekli? Ali neke posljednje riječi. Od sveg srca hvala vam. Stvarno vam hvala jer ste nam priredili jedno, ispunjena su nam sva srca. Ova dječica gledaju u mene ovako dok ja govorim i mene to ispunjava i ovo je zapravo puno i za moju školu i za sve. Evo, pozdrav cijeloj Hrvatskoj i vama posebno pozdrav. Veliki pozdrav i vama. Samo da znate, evo ga, tako se uči. To je škola. To je ona životna škola. Vi ste sada primjer svoje ovoj djeci, svima koji sad slušaju. To je učitelj, to je neko ko radi u prosvjeti, da ljude uči da budu dobri ljudi. Je, istina. Da budu dobri. Imate srce, znate kako. Hvala vam od srca. Svako dobro svima. Pozdrav. Tanja mi, što su rekli? Pozdrav Otvoreni. Hvala Otvoreni, bravo. Hvala, ajde. Hvala vama. 2000 kuna ide za jednu lijepu obitelj. Svi novci idu vama. Svako dobro još jednom. Bog, pozdrav! Pozdrav osnovnoj školi Gornja Vežica i Mandici, i mami Martini, i Anji i cijeloj ekipi 4B. Nova prilika za 2000 kuna. Sutra ujutru na Otvorenom. Na Otvoreni HR. Reci nam što želiš. Možda to i ostvarimo. Broj 1 u Hrvatskoj. Za